Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi melikil azizil vehhab. El kerimil rahimil tevvab. Malik yevmil cezai vel hisab. Gafir zenbi qabil tevbe şedil iqabe. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şehadete halisatan ani şubhati ve riyai ve neşhedü enne Muhammeden abduhu resuluh. Şefil guseti fi yevmil hisab. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hususan على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المسجد والمنبر والمحراب وعلى الإمام الهمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاحتساب وعلى الإمام أحداله أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة وعلى إمام الهمام أجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي الوفي أساد إليه الملك الوهاب وعلى الإمامين الهمامين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Ali İmran surasında ayette ey iman getirgen kişiler diye Allah Teala'dan hakiki hukum bilen korkağız. Ular ko'rmagiz, ular ko'rgiz fakat Allah Teala'ga buyurgan halindagina. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şimdi o'lgandan so'ng Alloh subhanahu va taolo bizga va'da qila, Qur'onda oyatlarda bir ko'p o'lgandan so'ng sizni tiriltam deydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va laqad xalaqna insana min sulatin min hama'in masnun." Endi Alloh subhanahu va taolo bizni baroqa keltirdi narsadan bo'g'shiqdan Qur'on bizga ana xabar etadi. Alloh taolo aytadi: "Tahqiq biz odam kiyib bitgan shig'irdoq turgan bo'g'shiqdan xoliq qildik" deydi. Al-Hijr surasi 26 oyat. Şuşa oyatda Allah Teala aytadi: "Qizil bo'g'shiqdan biz odamni baroqa keltirdik" deydi. Ya'ni nishik buni onarga bizning bitneten endi suyakdan tura, tendan tura, onun tirisi bor. Ama Allah Teala'nın qudrati har narsaga yetadi. U bu hana deb aytadi, momentalna şuşa aybar baroqa keladi. Allah Teala adamni baroqa keltirdi bo'g'shiqdan bul deb aytdi, shu bo'g'shiqdan kishining tani baroqa keldi. Ya'ni bu dunyoda qanday ayberlar bir ko'p. Masalan, bir ayber ikkinchi ayberga qo'shadi. Aytik suvni olsak, suvning shunday funksiyasi bor, u parg'ada aylanala, u endi buzg'ada aylanala, qorg'ada aylanala. Shunday Alloh subhanahu taolo da shulay aytib adamga bul deb aytdi, ol bo'g'shiqdan baroqa keldi. Mana shu oyatdan bilamiz, Alloh subhanahu taolo bizni baroqa keltirdi bo'g'shiqdan. O'lgandan so'ng biz kiri bo'g'shiqqa qo'yamiz. Ana endi mengar endi har bir kishi dalil ko'rib tura shu dalilni, har bir kishini endi biz uni ko'mib boramiz bo'g'shiqqa. Alloh taolo aytadi: "Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra." Allah taolo aytadi: "Biz sizni yerdan yaratdik, ham o'tirib yana yerga qaytaramiz. Va ham qiyomat bo'lganda ikkinchi martaba sizni yerdan chiqaramiz" deydi. Mana Alloh subhanahu taolo aytadi: "Biz sizni yerdan yaratdik" deydi. Ham o'tirib yana yerga qaytaramiz deydi. Va ham qiyomat bo'lganda ikkinchi martaba sizni yerdan chiqaramiz. Mana to'g'on bir dalil bor. Muhammad Peygamber sallallahu hadisi kile. Muhammad Peygamber sallallahu aytdi: "Kishi endi ikki dunyo orasida yotganda, ya'ni o'lim vaqtida endi. Ikki dunyo orasida. Bu dunyoda da tugul, hali tigi dunyoga chiqib bitmagan. Bu dunyoda tugul, ya'ni bu ko'zlari yumilgan mana. No joni tanida. U vaqtda u farishtalarni ko'ra boshlaydi", Muhammad Peygamber sallallahu aytdi. Eng so'nggisi endi o'lim farishta kelib jonni ola, chiqara, andari topshira boshqa farishtalarga. Shu boshqa kelgan farishtalar esa o'jmoqdan keladi, esa tamoqdan keladi. Bu endi Alloh taolo qo'ysasi rishit narsa deb, ya'ni bu butun ayber Allohdan turadi. Agarda odam bolasi endi Alloh taolaning rizoligini olgan bo'lsa, Allah da şu bende bilen riza olsa,
ул фәрештәләрне җибәрә оҗмактан, ул оҗмактан килеп моны алып китәләр оҗмакка инде, дип әйтәбез инде. Ягъни шушы фәрештәләр өскә алып менеп китәләр күккә. Беренче күкне үтәләр, икенче күкне үтәләр, җиденче күкне үтәләр. Җиденче күккә хәтле җиткәч, анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин шушы адәм баласын инде балчыктан баракка китердем" ди. Барыгыз, аны кире балчыкка кертегез ди. И фәрештәләр өстән җиденче күктән аска алып чыгып китәләр. Хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, мәйтне юганда ди, җан янәшә була тән белән. Җан мәйтне юучыларны күрә. Ул хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Җан мәйтне юучыга әйтә, "Шомлап мине югыз ди, бу бит минем тәнем" ди. Менә безнең инде Россия закон буенча тәнне яралар. Без әйтәбез, бу тән үлгән инде дип, әмма тән җан рәттән. Бу җан да койгыра тән өчен. Җан да койгыра тән өчен. Шуның өчен безнең ислам динебездә ярамый ярарга. Шундый инде килеп чыкты икән, яралар инде. Ул Аллаһка берәр шәп булмый. Әгәрдә мөмкинчелек бар икән, ярмаска, ярмасаң яхшырак инде. Чөнки безнең Аллаһ тәнне баракка китерде, ул хөрмәтле әйбер. Хөрмәтле нәрсә. Без шушы тәнне хөрмәтләргә тиеш. Шушы андары җанны, то есть тәнне юып бетергәннән соң терәләр кәфенгә. Андары носилкада алып баралар. Алып барганда җан янәшә бара тән белән. Андары кире балчыкка тыгалар. Ягъни безнең җаныбызда тәндә балчыкка керә икән. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, "Мин моны балчыктан бар калдым" ди, ул балчыкка моны кайтарыгыз ди. Кире аны кайтаралар шушы җиргә инде. Әмма җир эчендә ул яши, безнең акылга сыймый торган рәвештә. Без аны аңлап бетермибез моны нәрсәне. Без шанабыз Аллаһка, без шанабыз Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, әгәр дә ул изге җан икән ди, ул аңа бер оҗмактан ишек ачыла ди. Ул анда рәхәттә ята ди. Рәхәттә ята ди. Кыямәт көне хәтле ди. Әгәр дә ул гөнаһлы җан, кафир җан икән, ул анда бер ишек ачыла ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте тамуктан, ул анда газапланып ята ди. Шундый рәвештә безнең инде булачак, инде икенче тормыш кабердә иншаллах. Дәвам итәбез шушы теманы. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә моның сүзләрен. Сорау туа, ничек чиреп беткән тәнне тагын терелтә ала Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә? Терелтеп була микән? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аяхсабул инсану аллан наҗма гидамах, бала кадирин ала ан нусаввия бананах." Ал-Кияма сүрәсе 3-4 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше уйламыймы ди? Әй адәм баласы, уйлыймы үлгәч аның чиреп сөякләрен без җыя алмабыз дип. Кеше җитүчеләребезнең кешенең чиргән кечкенә бармак сөякләрен бер-берсенә кушарга да Аллаһ Тәгаләнең көче җитә дигән. Аллаһ Тәгалә бу аятта безгә әйтә, Аллаһ Тәгалә чиреп беткәч безне терелтә ала. Хәтта безнең бармак эзләребезне дә кире кайтара ала ди. Менә бу зур мөгъҗиза булып тора, безнең бармак эзләребез бар. Бер кешенең дә бармак эзләре бер-берсенә охшамаган. Бер-берсенә охшамаган. Алсак иң беренче кешедән адәмнән алып соңгы кешегә хәтле бер-беребезнең дә бармак эзләре охшамаган. Бу күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең кудрәте, Аллаһ Тәгаләнең көче. Шулай галимнар да менә бу кар бөртекләрен тикшергәннәр. Кар бөртекләре күпме ничә миллион, ничә миллиард безгә төшә. Берсе дә бер-берсенә охшамаган икән. Бу күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең көче, кудрәте. Менә без күрәбез ел саен көз килә, кыш килә, аннары яз килә. Көз көне күрәбез агачлар, анда башка үсемлекләр үләләр. Аннары яз көне тагын тереләләр. Бу да дәлил булып тора, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне шулай ук терелтәчәк иншаллах. Аңар бер нәрсә юк безне терелтергә. Шулай ук Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында моның исеме Убай ибн Халаф дигән бер кафир Мәккәдән Мәдинәгә килә дә, чиреп беткән сөякне ала да,
Muhammed Peygamber sallallahu yana kila i parasha kaşkıp jirge öre. I ayta kim indi şuşa şirip bitken siyakni tirite alır. Muhammed Peygamber sallallahu ul vaxtında indi Yasin suresi inge. Yasin suresinde Allah Teala ayta Kul yuhiyihellezî enşe'ehe evvele marra ve huve bikulli halkin alim. Etin ona diye tiriltil şul diye onu ikinci mertebe kim onu birinci mertebe ini baraka kitirdi diye. Mına Allah subhanahu teala bizge nini delil kitire Kur'an'da birinci mertebe bizne indi siyaklarını baraka kitirdi. Bizim siyaklarımız hazır var. No şirip bitkenden son Allah Teala kadir tugulmeni diye Allah Teala ayta kişli tugulmeni diye onu ikinci mertebe baraka kitirgen. Biz Allah Teala bizge ziremanda misal kitirmeyi çünkü biz birinci tapkır işini işlegende bizge ağır bular. İkinci tapkır şuruk işini işlerge jingilrek bular. Üçüncü tapkır tağın da jingilrek bular. Allah Teala tim böyle ağır bütün eybir jingil. Andar Allah Teala ayta ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâran. Qaysısı diye Allah Teala indi mine bu ağaçlar var, ağaçlardan ut çıgaradı. Ve de entum minhu tuqidun. Siz ona ut çıgarasız diye. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Indi Allah Subhanahu Teala baraka kitirdi kuklarını. Qaysısan baraka kitirege avrak diye. Siz ne mi diye ikinci mertebe ise kuklarını mı dedi. Kuklarını baraka kitirge avrak ama kuklar barin. Anara innema amruhu iza arada şey'en en yekul lehu kun feyekun. Allah Subhanahu Teala ayta qoşan Allah ta emir biredi bu dip şuşa eyber momentalne baraka kideyken. Buna Allah Subhanahu Teala'nın kişinden kudretinden bütün esatra şunca Allah Subhanahu Teala bizne ulgenen tirilteyecek. Mağani ki şübha şik yok. Biz mağar şanabız çünkü mağar Kur'an ayetler dalili. Çünkü bizim akılımızda mağar görüp tura bütün esene biz mağar şanabız. Anlar ulgenen son bizne Allah Teala kıyamet günü şigara. Bütün bizne kabirden şigara. Anda bula hesap. Bizne hesaplı. Anda bizim küte indi iş imtihan. Birinci imtihan indi küte bizni qaysi yoqdan bizge amel defterin bireler. Allah da Kur'an'da ayta eğer de 10 yoqdan birilse de, oldan birilse de bu icmaqda de. Eğer de sol yoqdan birilse de, ise ortadan birilse de bu tamlıqda de. İkinci imtihan küte bizni indi bizni amellerimizni uşava koyganda. Allah da ayta eğer de uşavda de izilikler bassa de bu kişi icmaqda de. Eğer de günahlar bassa de, kübrek bassa de bu kişi tamlıqda de. Hem üçüncü imtihan bizim kötü sirat köprü ötkende. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sirat köprü de jirden cennetke koyulgan diye, asta tamı kala diye. Bu köprünün nişkeligi diye, şeşten de nişkerek diye, kılıçtan da ütkenerek diye. Kişi onu ütala özünün izi gameleri harap. İzi gameler kübrek bolsa ulanı yaşın tizligi bile ötedi. Ezrek bolsa diye tepiyle ötedi. Doğanda ezrek bolsa da onu urmele bütedi. Astan ırgaklar tamukat tortup bunu tırılardı. Şuşa kıyamet günü bizne iş imtihan köteşek. Onları bizne Allah Teala şuşa imtihandan son icmaqa köteşek inşallah. Eğer de Allah Teala bizimle riza bolsa. İndi Allah Subhanahu Teala bizne indi icmaq ahirlerinden kılsın yaratmamalı. Tamuk ahirlerinden yarak kılsın. Tamuk azaplardan bizne yarak kılsın yaratmamalı. Kabir azaplarından sokmasın yaratmamalı. Özün yaratkan cennetlerini nasip eylesin yaratmamalı. Subhaneke ve bihamdik eşhedü ve la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk ve sami'ud du'a. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve nu'minu bihi ve tevekkelu aleyhi ve na'ûzu billahi min şururi enfusina min seyyiâti a'malina. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlilhu felâ hâdiye leh. Eşhedü ve la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alâ nebiyyi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedi men qâle ve salli ve sâm. Allahümme bârik ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedi men qâle ve qâm. Ve salli ve sellim aleyhi ve ala cemî'il enbiyâ'i vel murselîn ve ala melâiketikal mukarrabîn ve ala ahli tuâgatike ecmaîn min ahli semâvâti ve ala ardîn ve arhamna ve ahşurna ma'hum bi rahmetike ya erhamer rahimîn. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.